Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halki kullihim. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأحوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul Muhtaramin wal Muhtaramat, ikhwanu fillah, sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillah kaki napasita rupa Allah taala pakai gunai waktu cinampak isi na waktu ini adalah waktu yang paling istimewa dari 24 jam waktu napat tentu kong Allah Ta'ala masing-masing nabagi waktu na si bawa pakai sibin. Jadi situngan na to ko melo mabicara ibadah ang kami matto pasangan na ibadah si bawa keadaan. Makanya sering saya sampaikan mereka ubah tu makada iya ko meloki lolongan keistimewaan dengan ibadah si bawa waktu, maka memang perlu ya urui makada angka ibadah si cocok ibigau dengan waktu tertentu. Walaupun ia biasanya pakai siwet digaga batasanna. Istilahnya digaga batasanna idi maniharonon roi maka dakiga pakai siwet melo ibigau kecuali yang memang natetapkan kong Allah Ta'ala watunna si bawa pelaksanaan kami matutu ibadah diformat dinawat dingiru bayaruna sebab kong Allah Ta'ala menentuk patentu. Jadi iya ro kona pigaw ada iya ro disebut tabudi. Betungan na idi ate masong palori pong Allah Ta'ala garisi kami makada makui watun na. Na iya sampajag ni situngan na tu de gaga palawangan na. O sampajag perlu. Jadi tu gaga makada mapalawagan ide ina tu disisambu ha. Jadi sampajag suwe, sampajag loroe, sampajag asarae. Cuma ang kami tahu bandrita maka da subuh itu angka palawangan na kolorong iro jumhur maka da subuh angka betul na maka dia tu subuh ya na ubah na matan na secak laban ni jadi ya ko ijama imon rin na liwat tumumpa na matan na se maka da mani qadaan
Nasabatannya na betul na. Tapi iya ro sampajangi pamulan na me mapamase. Jadi iya ko sapaki pamase talay pamulan na. Iya ko capak na at dampang mani. Nasaba sitongan na madosa ni apa tuli itunday iya ro jama-jamangi. Kecuali angka okohat desa puray na bita mas sampajangisa agak larut malam. Istilahnya lalu malam malalalawan niya makoro makadatate asera nappan aja mas sampajangisa makadai na bita na porang isa haba bikin dewa kita orang ilok ko umak ko marajing ko makina aja mas sampajangis ito nga na iya sampajangis sa labi makanja ko makuy. Jadi makanya Nabi kita bikin dewa kita urangi lokori umak ku narik ko membarat kami sampai jangan saya makan jak ko makui. Jadi itu ampai ko kakagiatan ya na marigaga tu di pasoro-soro cek dek betul nisa maka dalam pengajian mengaribi isa kita te arua api na to mas sampai jangan isa pede malalalale wani itu makan jak tapi pun ia metoko la ya mati ay iya na tate sirana layase pede matandre di wita tantangan nala di cakaru do nala to di baki tanga jadi makanya tapi di waktu-waktu itu agak tenang iya jadi angka kamah atau pengajian angka kamah atau ke acara na takot na pasoro cek dek betul na sede na pas-pas bate na jame makan tamana aja mo taparotes na sabak na bitta biasa mo inarampe bahkan makan na bitta iya ro sitongan na labi makanja waktu tawuran niyo ko umakku nareko nalalay kami mato itu sebenarnya jadi ro na bitta tau matandre asinyawana lori umak purana na target ya rumah kada saya takutkan kalau memberatkan ya to na tu ampai sampai sunat tarawih talumpan nito milo matarawe na naon royolo bolana betul na dinasu na sabak magay mi tau inareko iya na ro na pokok ka sahabae aka sunna miro nasabari na madodo ni ko mapuasay iya jadi naki iya ro nakita orang jadi salah satu pemimpin yang hebat itu sebelum membuat aturan pura na target ko masyarakat na makada dito gaji rumah tu na masih saraya ko kuyo pake iro na bitter pemimpin yang hebat itu iya aja nali na minalaw kurang ito na tu ampay imange tama to tu tama manang tu pemimpin makada aja na alemu muala dasar makada malampe hapalamu ko magala ko tattong mawata pisi mu gadruso ni mancajimangi mu baca di sidi geso angka ni tay monri dena ni sa pasikat-katay makramegi aja itu dage megi maga jadi itu agama seperti itu jadi kepemimpinan jadi iri di makoro guru pesantren guru pengaji mesti itu nasabak dena pada mana kemampuan na tahu jadi iro nabita pura nakuru ni makanya nabita na contoh kamu tu sampai jam meta angka nabita na sampajang bahkan sujuk maketa dia seorang be koe maka angka nabita mas sampaja sunnah duhai sujuk sila da sahabat tajang itu nabita sujuk dia pernah toko manginging itu dan nasalay sisan nalopa sa mali bembe nagiri ina panalalle puray natatta nalingi bayne na nanasi na rewa pema sujuk mo binabita maga na kira-kira tanah kogang kabembe puray gire puray lalle puray tatta na torewa na suju mo pa na mangingime maniro na mataja suju siapa aja di pada tokong tanah yan na ro na kurangi na bita makadaya Rasulullah den betul na wita ki suju mataja nga mette pole na rewa na pole boleh tung kamopi suju mopi aga nasa na bita makadaya na bita saya adalah orang yang paling sangat bersyukur kepada Allah dan tempat hamba paling dekat dengan Tuhannya di saat dia bersujud. Yan itu ampai ya ko manyamang sa dig cuma ya miridi. Toli iya royala dasar makada. Yan ibaca na subhana rabbiyal a'la katal lupa jadi. Itu jadi yan nalatto na ya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi katal lu totokon na padahal tanya iya ro. Iya tu tahu pandri tay angka makada pitu angka makada talu kato makada na mo cicam mi ini manin roy
iya ko manya-manyamang isa di pegay kang iro makuli-kulingat daw na iro. Cuma iya mito ampay ang kaibatasi makada akatallu nasaba iya na ro ako akatalluy sadarhana niya to otoman jima iya ko to masampaya sunna hindi man may kimet taro ko tapit tayo kalalo nang kabubak masampaya to pa nabaca si digeso sirakan nabaca si digeso sirakan nabita pura na pala to suratul bakar nasambu mo pa tapi aku idi kadin layar yami pa iya to tappa pulok ko matito na pangaruy ya kumakanya-kanya itapat na tawi na baca ita silampa na sa mo pa maponjo. Parami ko rin na makanya. Anong tungan na makanya sinetro. Ay na mo siya dito na sa dingi. Ya pananyawa ko iklangi. Nako, iya nasa wah emang kata papa aja nih. Pakiro na sa makanya na makumatuto ko baca koran na si tama na tawi manyamang kanya tappa insyaallah nabaca imangin na pulo na ya tuli na sa mo pa maponjo tapi iya ko taw din na makanya tapat na puluhan labo na je nabaca o lima ta mo pa pala kaje na mangulo saliwa may mahasandala na natama masigi itu jadi dari sadia may malari ka makiro jadi me pulo kita pa yan tunang kamakada namo kasab asa barakang ang kabatasan na magkaday taw pandrite di gaga batas na sa misa bara tappa emiton kabatasan na. Jadi ya kung kataw makanja tepat nama tandre tu sak barak na ya ko madodo kita tepat na malam mato tu sak barak. Ya kung kataw makada namo tu sak barak kataw batasan na ternyata sak barak terbatas tepat mo makurang. Itu ya makiro. Yan tu ampay nabita makko man ipatanra kini perruun tadi kan nama susah. Lay jambangin ni yolo bolana de kana sabak makanja itapat ito linapakalulo ataw nasa yan nalay de ang kasyero dali kumaile mapipachi tololo nga siya pala makiro jadi ko iya ko yaro ipake nakan nakilasa alhamdulillah kanapa susudo sa nakiringan nga po Allah taala pa nabita makada siya susiwan ni umma ko malasa si tao dosa ni laga inaro ko iya kong kagagata ta dewe alhamdulillah tawe mo male tanya tu ya male no na tawe ko ko ipakalu makiro kanja paga yo ko kidi lo njo na taw de iyo kendo kalau runtuh matu lau jamu kok apa kadang-kadang kalau begitu jadi iya ko ipakalu lau atau ya gagae dia itu gak masalah nah sebab memang okotoni ro penting na makburu tasawuf tahu apa tasawuf itu toli na arahkan itu mapakalu lokoro apa iya ko hitung-hitung kami wasila daki iya ko tasawuf itu napakalu lokiro ini pacan lokiro na sitongan na kan magi na to makadata sa may gaji bahasa na kato makadata tazkiyatun nafs tazkiyatun nufus penyucian jiwa pada mo itu bahasa na nila itu ko makalay penyucian jiwa betungan na pikwi cara na yero kalbue melo ipacingir aja na migalak da ropona na iya ko sikiri na tu hak sikiri na kalbue sikir la ilaha illallah sikir Allah ya tu sitongan na la ilaha illallah tanya je sunnah wajib memang to cuma ikut makada wajib makada kiwa masih nang kagagi wajib maka itu pandite kebutuhanmu memang to pada ya ro andrewe tanya sitongan itu andrewe kebutuhan memang to apa ya nade tandre manrasai maku mati itu ruwe ya nade andre na andre na ruwe sikiri yana tu ampai patareka itu makai kan na nabita makada jadi du imani ku bi kalimatin la ilaha illallah pakabaru itapakmu dengan kalimat la ilaha illallah. Yero tapi kita baca. Tapak jolo tuli tatagan rusu materu. Nasaba ya ko tapak malam mapa. Namo amagala watak kaliwi makatobela masigi. Namo amagala namo ko tapak tapi ya ko tapak makanja namo mabela macabe to. Maga na sahabat na nabita 2 jam malala na panadapi masigi. Mabere jama. Ibarat 2 jam na pada tu pare-pare. Ina tunang kataw pudangi guru ta kalisiden dengan almarhum maka itu syukur po ngoko kampung makanya di masyarakat maka guru tamaga kanja na nasa maya di masigi bago biasa sidi ni 5 ni masigi ko kampung maka guru tamo sa gaji makanya tapat na teko mega masigi ko kampung malam mamia to nasa magi nang kapon nasa demi atu nule malalang loma dari jam sampai bago masigi macawe jadi itu pesan na guru tabetongan la megatoni itu pangewang itu dena nasi itu itu apa imanta syafi iya ro sampaya Jumat na pasidi maka dade na sa sampaya Jumat na teko deno ko masjid raya ko Jumat itu yan ade mulo ko masjid raya si pulung iya ko itu kampungnya 2 atau mak Jumat cik dibito sa sampaya Jumat dibito ko masjid raya tu iya na tu ko imanta sapi na sabak melo ipasipulung itaw
Apa tatar-tatar ni makoko atau mega masih gibi cuma Jumato ni dia kan dapat 40 aga jamaah. Itu makanya itu pikir seperti itu. Kemudian okui lalanda agamata mesti risangi aga tujuan tak. Sitongan naka dua mije. Dua mila lu to. Nomor si di pamase, ya ko pamase tunggal pasti ko Allah taala nomor dia gagalian na. Yang kedua syafaat, ia minta syafaat Apa angkal lari lokko korangi syafaat Al-Qur'an. Angka lari lokko nabita, ia syafaat ay ko nabita dua to. Angka syafaat khassa, angka syafaat umum. Iya. Kemudian angka to syafaat ulama. Itu panrita. Angka to syafaat anak perempuan. Jadi biasanya syafaat patulung. Angka to wija-wija pewai makunrai. Ada nabi tani gini gisalai dua atau telu anak makunrai na ahli ibadah, ibu bapaknya tidak disentuh api renaga. Tuh hadis saya. Jadi korone mana anak kesabaran. Jadi nak makunrai na jami tu nabi ahli ibadah. Yan na ni lodon na bita maka da pegayang nga makunray pulupuma supaya mega tu salama to maton ya rupa dongan na bita yan to ampay ko hade sa maka da di nakama lino na rekode na 1/50 ici dia rawani 50 makunray perbandingan mamula meto ni bita makumpay ko mapangajian ni madari ko manisun na rawani tapi tu mania cili ko makunray mana manilomon gitu iya mamula meto ni jadi yan na din na 50 perbandingan na din na kamalino. Jadi itu ampai ya Pak. Betul makanya may kamalino kaya dito po masilang kaya dito. Agit nang katohan desa na nabita makadang kadua kolo yan natat din na yan tuduay demi matona to na melo kung Allah Ta'ala ka atan na kulino. Kaya gayaro nomor si di bembe. Bembe yan na din nagaga bembe. Ito bembe pake mahakeka. Yan na din mento nagaga bembe. Ito bembe ang kataw jadi tuligere mana kajajapu syukuran kita gereto mapabot kita gereto ni cuki dia nak kana gerete magina dia na may ka jadi iya natak din na iya tu bembe tandra na iya tu bahwa kiamat itu betul-betul sudah dekat sebab demi matona nakilorang ipo ang Allah Ta'ala tatamba atano kulino. Ini nama kamu upay ka bembe, tolok ko rumah kayak iya mo ta masilang. Emi ko chapu ni bembe, macam itu kama dino. Jadi makomentiro aturan na agama. Jadi memang Nabi itu sudah memberikan tandanya. Kemudian jalurno na pamaseka po Allah Ta'ala. Iya na to ampay tau panrita. Tadi na pa dyan na pagurong nito. Makanya ko melo ko masampaja. Pakanjaki abuju na atimu makanya di agagay ujamay pamaseta mi po maladaw harapkan. Tapi ia sang tingkat, apa madu-dupa memang apa angkat tau ipaleci panapa melo. Yo lilo mapangaji tapaga makanagan andre tahu. Ang kami tahu makoto. Di metona kada aga ilolongo makadami aga andre tahu. Makadai soto na saja Allah. Jadi ang kami to namo to beribadah makoto to isure makada sapaja. Aga pala na sapaja makiro. Aga gunana. Tapi yo na sapa. Ima dupa-dupa memang tu Pak. Jadi dia tu ampai dalam setiap ibadah itu angkat tu pahala terogang itu papalece tau kutu. Situ itu. Dah. Modang kada nigi masa paja sunat duha 2 rakang dena isele dena to melo sele apalah haji dan umrah apalah umrah sisang niat tu kusul modena ko Allah Taala. Itu duha 2 rakang. Yun na to. Tapi ya ko pa ide na kasiyasi wo na yan na rumala na harap ka karawa yan na to sapato din na to kasiyasi. Iya ko anang ipatamay suruga melalui babu duha waliwa piriona. Padahal papalece yaro. Pada mi di anak talono na masikola wali ko sa peda baru. Tanya di sa peda situngan na poko melo mi ko le masikola. Ina iya den mi hadiah supaya lawi. Pada mi tu papawai dia na law kini diga hadiah. Diga lagu to kana pagar raja langit palombay ko menero hadiah na lalu. Yan tu ampay kong kaperlombaan domino natako to hadiah na tapapanno. Padahal mado jalat tuele. Jadi magay nasaba memang hadiah makumati itu ko gamay. Jadi ro po Allah Taala na talon ni hadiah padahal tujuan ta. Kaya miro pamasi si syafaat. Pak makali nabi tadi gaga tau tama suruga na saba amalan. Diga kan? Nabitan makanya sama namo gay di makanya nabitan namo ya dito tama surugan na sa amalaku pamasina mi po ang Allah Ta'ala ni meto ko tumelo ma de kay ngamala o mabila nasa ba ito to wadi ngi mapangiwan ko surimon de ko makadaki amalata
Maka dia niya masampajang ako. Maka dia masuk pangalatal. Ni gamalik ko tapak masampajang. Karena maka dia di mataw ko. Aga beta tigo. Di ka makiro. Ni gamalik kenri pole warang parang yan ka masidak ka. Ipapidali na po. Kenro nang kamasikiri ko. Maka nasa ba di malinga paringarap ko. Ina po ngalata alam ng mote. Yan na to ampay maka dato pa dite. Dito gaga ibadah mo pigaw kecuali pengalata. Yan na to na pwede nawat dito sombo maka wani kaya masampajat tahajud. Na dito to nareko di gatap pa nalingi pengalata. Napatinro niya to bawa din na parewa iruta dito to. Basubo piti Muhammad masyan. Magay nasa ba ituto. Jadi yan na to ampay ito lilaw yung ko pengalata. Ito ko to may matinro ilaw ko pengalata. Yan na to ampay tau ulama riolo yaro na paguru ki makada iya ko to suju masampaja pada nak barat to suju masampaja subuh illau memen ni o ko pangala taala supaya wadingi ijama matu sampaja loroy iya ko to suju ko capak na sampaja loroy illau memen ni na ijama matu sampaja ngasaray yan naro nasa sampaja si sumpu yan na tunakala sampaja tepat tu ini makira Ina ya sampaja tepat tu tanay ya tuli na sampaja cukup mina cenga sampaja mapat tu biasa na itu. Jadi ia tu nasa sampaja tepat karena memang hadisa na nabita hadisa. Kalau runtuh kok kita na rin panguta Imamul Ghazali maka dia nabita umatku adalah umat yang terbaik nasaba alena na rekonasalay si dede ceng elete ila ko dicilian. Yan na riasa mapasi sumpu. Makanya ko suyo pacapurang sampaja subuh atau kameman ni ati niya kameman ni tilaw meman ni untuk masampaya loro. Jadi sininna ala langata pasti menuju ke sholat. Loki pasai kalau ki sampaya ni situ kan cuma tolomi pasai pak ita aja ngiloro. Makiro. Iya na riasa sholat dena kalatu iya tu dah kada to padite. Namo ko ka yase non rotin roku, namo ko ka galuku mate, namo ko ka dara mate, ina mati itu ka sampaya. Iya na ro na masuk. Apa iya na deta niya memang itu wabela patu palawangan na. Maka tu bela na 5 tu manne 10 manne jama sampajang loro pasimatu na patajama bela pa di makalattuang. Yo po kota niya memang ipasisumpungi. Mako mana tu masa pasusak kaki atau memang niati niya memang ni untuk makadade melo ka mapasusak ka si tawtema. Maka roba ki makoto namo paboto ije vita makoto ya ko jaman te paboto dasa ito boto siya minggu pe pasi talo si ruto siya minggu pe makoto ya tu tiasa boto tamapat tu jadi ga mako tu pa yun tu ampay sitongan na ko to melo ikat tangi to gagay o kumana mito jadi angkat to ijagay memat to makoro pa dio na sampaja subuh atau kami maniati untuk masampaja loro ya kilo me kilo pasai me kilo galunge me kilo darah yang jelasnya menuju ke sholat apa pura ini kan ini untuk masampajang. Iya naron akan na mapasisumpu waktu. Itu ampai sampajangnya angka niat melo masampajang, angka niat sampajang. Iya ko niat na sampajangnya oke kata dere, iya ko niat melo masampajang oke capak nita. Makiro. Jadi aja tepat tu ya, bila pati di mapalawan. Jadi setiap langkah kaki nasabakang hadis sama to. Makin nabitin ang kataw pura manya mapikaw deceng nacatak ni malaikat dia pada jamay yang penting pura ni manya nacatak ni malaikat mate ki matu tuling jalan ya lo catatangin na sabak pura ini akan ni untuk melakukan yan na nakada na mo mate ko tuling kataw pahala mululungan makwito nasa niya sampai jatuh tepat yan na mega natareka katawit na madari mega salah-salah apa tahu dito na sampajan ng rima guru natambay ni nasa dega gamululong ako di misang isa na sampayan guru yolo isa na napa makadaro tu balalin ro dega gamululong na rata-rata taw mabicara makito taw di na sampaja sapa mi puli iya namole na dito na jam na kuncinya itu kan ibadah itu itu sampai makadaka pura utaliti pak 2 teluhat desa na nadita makadaka demito gaga ibadah pada sampajan itu degaga apa satu-satunya ibadah tunggal itu cuma sholat. Demi itu namanya campur. Ya kau toma puasa na toma nonton na dia na batal puasa. Tapi asam pajan ni dia tanonton na batal sampajan. Jinyo kan. Demi itu kagak tuh. Ya komen re ite mah kana curita mah ada kawa di sama secara langsung macurita ma foto macan neko. Tapi iya ko sampajan dia na cocok. Iya.
masih kiriki mangaji na to manre akhlak ni adab ni tapi ako sampajang namo ang kanan retasilyo puisi mo mualay na pamuam maulangi ni apa itu ampe din di makacak dilay ko to masampajang ina to nasuri na bitta bersiwa apa pura kami man redang kay sita magoro nang kanan resipolo poro na masampajang tuli ka jili-jili dilana papai si magoro naruntuan re tapanamay aja itu lagayer dia minawat dia penrungan layolo nasabak magay maka dia nabita adabnya itu nasabak itu to masampajang tahu syulok wa Allah taala makanya itu dikesamping ya to na to ampay dia nawat dingileto yolo na to masampajang ninawat ni maka dia nabita bikin ang kapapitiran na labirang itat tungok kasi na awara api neraka jahannam arwah pulo na tahu na yaleto yolo na masampajang ni kijang bikin ang istilahnya wat dingi papite ilabirang itat tungok ko yase na neraka jahannam arwah pulo na tahu na iya pulo yolo na to masampajang ni kijang itu bahaya. Jadi maraji-raji itu tuh megaya tu agak pak yang enggak biasa pada dia tuh tudangi batu kiburu wah bahaya tuh ya tuh pak makin nabita bikin ewat dingi papite kok mulai birang itu dangi awara malu macolo wajujung mulolongo limu nan repi nah iya tudangi itu misalnya itu bahayanya ini maka apa yang tahu kalau kiburu tapayar non itu udah macurita itu jadi nah iya kok aturan agama itu pak sitongan nah kalau dalam piki ubace kok kita itu iya tuh tahu materi mesti tu lihat curi mi. Tu lihat curi mi tu. Toma teve. Namo tu ya kade tu nawat dia ya se mematoi apa imam mematoi tu toma teve situ kan lah. Makanya tu kau masam pejat tomate yolo na imangin onroy. Kin rimon tomate ko ya sampajangan. Yolo na imangin tu. Iya na tu ampai kok mengiringi janasa pala yolo itu mateve na pemonri na monroy aja to si tala yolongi maka dala yolo meman na tanya mengiringi sana ya tu yolo na tonroy ina tu ampai maka da palaba ina pemonri monrin na usahakan ina to yolo kecuali sopir di ambulans saja metono di monri apa onro na to ha kemudian aja mutuda ko kikiburu ko de na tama calori na kalabong ito mateve to yolo memat itu ya ko tolat tu kiburu na de panipatamo ko kalabong itatong iya itu ampai jaji pi kalabong na pay bawa to mate makiro itu bihurmatil janazah itu apa iya makokoy istilahnya agama ta nasuro ki makada kotoloki buru aja na me gabasa dapura ya julek kay mi ko ki kamot tamaranji pak de na tolat tu ko den to majulek ka pak de na taratoro dia natarator itu yo pokok kiburu malam pumi maka menyamang dia naruya madari kak manawanau maka da magiro na dega gatau maki gua kiburu bela siddi makanja lempura aja napa iya jero pasian ite to limelo na sidepe maka da pasidepe kak yanu tulu ko panon itu liwa kacili kamu pakoro iya ang kalalo to na pasitopo iya ang kepatwa itu biasa nabahas menjadi sulama tapi bita dia putuskan maka dia napututa dia napalabay maka dapat diga ilemak tatto taw ngi betul kan nalay goro maninap ya pacokan no nasaba macipi tana ya tu di okorapang manyamang nasaba ang kamu pa iya ko kuju pandangan kana 10 juta di orang palamungan ngicili ya ko ku Jakarta ka dapi 20 juta nasaba de gaga tanah Pak ya ko Jawa tuh Pak kiburu Jawa kiburu na yung pandang ang biasa kalau ang kanagoro ko to jaji nilapa jadi kia memang ni nampai tongko aja na tamay we jadi memang kalabog ye kong kataw mate din natajam apa pura kia memang ni napa matajam betul kan na yo pui di ko may macay pa kampung nasa dilawdogan ni mati padahal dia jero ka hubungan na ko to melo din na tumatang nga suro memang dipakai kalabog kay 10 goro ko to lapa natongko kada taron yung kuto din na sila na matajang kataw mate pulay dio langsung ni bawa din na kada napay kaya kalabog na din pernah salasay yo ko pura memang ni nakya ko yung pada to katakya memang ko jawang katakya memang pura kaya memang gitu tinggal na tambay maniche de makarami tambay lu na mi tambay che de lon na mako maniro tapi ako iwat China ya tu lagi uleran ni mega papanyawagi te ko masigi makibua
nasurangi ulirang di otomate dia nanti lo masigi itu kure kata mate apa ya ko na bawel yo lo nasa kanya tu nasa milaw do ang milo don rima di joy maka to mega to bicara na tawin na makalilya gitu dinapa ang kalalo ko nalay pangupuy wag imang itu wujuh yo man nasa milaw di tomate imang milaw ni wujuh padahal tanya wujuh betul kan na yero banyak wajah itu bicara itu ko to dinapa itu makai ka makokoy. Sini na teman-teman apa Allah Subhanahu wa taala hadir. Makanya iya ko agama ka dua jalur na to, ang kasapat ang kapamase. Yan na to ampay ibadah na bagi dua to po Allah taala, ang kawaji, ang kasunna. Tak bagi dua to, tak bagi dua mana to? Waji isak ka pasidakay na sunnah. Sampaja waji ang gato sampaja sunnah. Haji waji ang to umrah sunnah. Tak bagi to, puasa ang kawaji, ang kay sunnah na puasa sunnah. Magi na tak bagi dua. Nasabak memang yang sunnah itu lari ke syafaat. Iya waji pamase. Jadi aja lalu tataja pahala maka masampa jaloro ki makapalana. Dia itu kagak narampe. Maka dami nigi kita ang kajenet na kubolana na lalo masigi magerejama lolongan apalang haji. Jadi ya komeki lolongan apalang haji ciceng. Dia talo Makkah apalan na talolongan oki bolata mak jenet na palong masigi. Gerejama ibangun atau ke istana ya tahu. Kebolaan ko suruga makanya. Itu boleh ko suruga magampamu yaki ko yan ibaca pulo lago ka 10 ko yang kana bola. Iya. Namun din nalo masampa ja suhu na baca pulo lago ka 10 tatang kebolaan din na tama. Yaki ko kan nabita janji. Hadis Pak. Maka siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali di waktu pagi maka Allah akan membangunkan istana di dalam surga. Makiro. Dena kada nabi tatami suruga maka dami ibangungi bola ko suruga ya ko dena sampaja na baci kulo Allah ka bolana de to na tama ini kan makiro ini tu ampai maka gapa kulo Allah ka 10 na maka Pak dena ya ko rewa kilo bolata te tadapi bolata na latu na ka 10 apalagi ko tabala kulo Allah sama lam yedi wala bilo ori cinampa dena kan nak 5 menit tu dan selesai itu ko istana di dalam surga tapi kan capak na miyaro dia pernah curi ti alalangannya pacalangi lala kubur ina tu ampai nasuri nabi tabaca suratul mulk tabaraka sebab ia tu tabaraka patulung maka dia nabi surah al-munjiah ya sangi al-munjiah parisai dari asap kubur jadi ko ciakin akan napacala kubur salah satunya suratul mulk angka ko kita itu walupesan nero kita itu kitab hikayat angka paboto tapi aja tali dasar paboto na angka paboto ina iya na rewa lau bolana dia na tinro ko dia na baca tabarakah tapi paboto ya iya na rewa pole abotoran na baca tabarakah kenapa matinro mak jenne ina baca tabarakah ina wani na amal kangiro sisan na mate angkay malaika elelo chalay mangaru ya suratul mulk nasa ngaja mo chalay nang kakailalang nasa natapaboto itu nasa coco ni tapi ang kakak iya naro na malasaulu malaika na sapi ko ni pala maka dari suratul mulk iya ko mucalay taro na aja na patama ka kilala na surat orang iya naro ni poda po Allah taala maka dami ka callay nang kay suratul mulk kilala maka dari po Allah taala aja na mucalay iya to ko bab awal di Sunan Abu Daud pagka kita kembali itu Sunan Abu Daud di bab awal itu ang kami to nabitang kasahaba matinroy o kuya se na tanay nalay tu lapi-lapi untan makaran pala na unta naliuri nasading yang kataw mangaji pulok ko tanay yo puy di ka pa makadami seta ko makiro liu yo kuya se na kasina na kalinga ang kasak na pulilalang o pamakat de lari lo ko nabita nasa ang kataw mangaji ko tanay ilalang elaw ginabita na so na baca suratul mulk di masa nabi itu di Sunan Abu Daud ini. Jadi itu suratul mulk parisai itu patulung. Jadi ya rota baca bahkan nang kana rabbe to pandrita pa hakiki itu maka nigi baca suratul mulk na pananungangi denan reitana watak kalena. Namo tanay dito na melo solangi watak kalena tetu bacing suratul mulk. Parisai itu. Jadi itu ampai Pak tamal kan namo nya mero gandrusu ro yen rasa syafaat Al-Qur'an. Tapi aja to siya ditacuri maka da paboto iyaw na maka da taro di boto ko na baca suratul mulk salama di dena ko dena ya batungan nakabatulan niya ro tayo angka artinya ini surah bisa menyelamatkan jadi syafaat itu
Ita gang kuliah ngi aja tasalaya ro palai di macoco e kaci di manita aja to. Yo pidi maloloy ka dua mo pa ko de to mate malolo to mate mato. Yo pidi mato e kenri melolo de da mungkin mate malolo. Cici di manita aja pasa dia le nasaba mate to tawe pa. Mate. Yan ti ampai tu uwap palabang e wani moro wacar mangi ko masjid raya makada. Iya ko de tulle papasile na ramana ng 5 wattu sampajang ko masigi. Ci di sampajang aja tasalay di sampaja su. Ya ko dia patuloy lo mabere jama loro dia patuloy lo mabere jama asara sampaja subuh tak gang kuliah nang kita lo masigi sampere jama na sabab maka dia nabi tani gini gitu mas sampaja bere jama subuh dia masigi pada ko moto isi wani bujur maka sigir lo na pengalata tu baraka na sampaja subuh itu na marajin na to subuh je pa maka rajin Pak emang ya tu nak ada guru ta Prof Buya Hamka ya komelo komita salang ya komalap pa ita Komi tahu matapa lau ko masigi ko subuh. Pak itu ko malap pa itay bung kamano. Namu mga raja sa dana to katabere tapi dia na puasa. Kamana sila po ko to baju baru. Maka dia ulo tuda tapi dia na tu puasa na. Kamana pa makan itu misalnya iya ko ko sapa tahu matapa elo na masigi ko subuh. Yan ang katausogi masam pajas subuh ay isa kampung itu. Jadi salah satunya itu nak ada nabi tak. Memang pahala sampai subuh itu dari jamaah di masjid. Pada komoto isi wani ibadah satu malam. Jika dia tu lemoto mas sampai tahajud. Elo ni mak beri jamaah subuh. Karena itu terlolong pahalanya. Itu pentingnya itu sholat subuh. Tapi ya nak masyarakat dia itu nama gampang. Apalagi kau tulip tajam pada ye. Aja tersalai masjid gang katatean na liwat 2 menit mako kowe. Menapa ki mas sampai sunat suruh, sampai sunat isra 2 rakaat. Iyalay pangupu wat duha si bawa alam nasrah maka day nabita pada ko lawi umrah si bawa ya katalu tamma sempurna cicam ya law umrah tawe pa alu 2 juta ikali talu ni gare iya kene taw kiyo ko tiyolo na masigi maka ni gini lo masampa subuh dia na sale masigi la tutate an liwa 5 manne yalingi dia sira 5 juta na dia ganon ribu ima gapan no tati 2 mo pinabakka itu jadi karena pahala di meto tu napita pahala itu baraka na itu kung kalolong akulino iya ko sorimon ritarongan ina to ampay to matebe la kuburo ini angkalalan na rewa ci di banilaw may rewa masidakka ina to ampay aja tamaseke masidakka aja pa itu tanayang ito pa umurmu agam goreng yang kedua orang paramu Henry pole muala peko batemu pole ni kau belanjakan untuk apa itu orang parangnya 2 tu aku tanam pak dini aku tanam makan agak goreng ya aku tanam tu Henry pole muala ya agak goreng ni na angkat orang para makan jak pole na masalah capak na igayasan halala magalu tapi dia na pasu isakana icala itu angkat tahu makan jak capak na tapi majau luna igayasan asli abotoran dan mereka Mekah. Jadi katanya masalah. Jadi aja tak kena. Wah makanya ya mereka Mekah deh 2 pakutan anak kenrui pole agak mau goreng nih. Jadi aja tak kena makanya dan mereka ni umrah dan mereka agak pole na. Ya kita nanya ngejolo ya kok masalah pole ni papai memang nih dan ni terima lawon itu. Iya ko makanja yolo na nama jaca pak ni papetoki. Iya tu rajin na warang parang kita na yung kenroy pole agak mo goreng ni. Ini na na yung makokwa pa din na naman sa sesa warang parang oleh kenroy ya tu dia meniro capak na kita ulawa si lojo tapi dia nasusak ka na. Oh my god, tapi dia tu gagak korapang gagak. Mangka. Hati-hati ke. Jadi ro itu tanah yang imatu. Iya tes sangia tu salama ni potulay. Tapi pak di sana ngie ijagaiwi maka data paresa yaro kapole na warang parako ko ako ugorang ina tu nakala to pandita ya kung kapole mo ya sewe tapapasume man ni 2,5% tanya gitu sakka sitongan ilati mi maka majasak supaya angke pertanggungjawabkan maka purame man ni wasidaka yan tu kung kabaju mo mali baju baru mali na halala mo di tapapaki masampaja sija na sabay iti tanayangi mali ko waju kinri pole dina aga mo gorang pura pakai masampaja selesai maki itu sitongan apa foto itu papaki lo masigi gitu motoro ipaki lo masigi makom itu usahakan yang tapang kagunana
Dia na tutong mo to talulo ya ko dupay ase dia na melo ko anak na kunandri ko dia na pura mandre si baru. Bahkan magrimano dia na pura na baca imang tatte gimana? Aja juk gese dia pernah baca tahu Minta makan aga mau goreng nih. Ya makiro dan ini semua diamalkan para ulama-ulama. Saya kira ia no pangolongan ni Bapak Ibu sekalian magi-magi na pabarakai ko Allah Ta'ala. Jadi ya dua ita jaga ya, tasapa ipamasino ko Allah Ta'ala, tasapati syafaat na nabita. Ya ko denu lo ko nabita, o ko syafaat na korang. Tausaha kanginan kasura to libaja. Tumasampa jangan kasura puji alin na rotagan rusu. O kudu Allah ni tajammu ya to na maktaru. Jadi rota apala ya pokoknya nasabang ya kung kasura ipuji si bawa itu mato. Namo tu tau situ datu dangang itu tulis si bawa situ datu dangang ngokolino. Ya to mato na si bawa ko surimon. Jadi aku tuliloki mak berejama mako si bama namuk itu matu. Si bawa ki. Makanya bersamalah orang-orang yang mulia, bersamalah orang-orang yang beriman. Sama mang ipasilapo mato si bama itu paboto matu si bama tu ya tu. Si bama ya tu gimpe si bama tu ya tu padangkang itu 5 cerita dangkang itu si bama tu ya tu. Karena dia akan bersama dengan orang yang dia sukai, dia cintai. Ya tu apa yang makanya pun Nabi tetap puji si bawa Nabi ya kok orangnya tu tahu kaya le korang pilala. Ya le korang makin sebab dia selalu bersama Al-Qur'an. Ya aja tawano paturan maka angka mana mutu lalan na alete salamakan ngidi menira maka syafaat Al-Qur'an syafaat wija-wija syafaat Nabi Muhammad SAW banyak salawat dipegai yang penting makasihan itu syukur cuma komelo ki sampai kada kega makanja eta pasangkan maka do ya ko maki watu pada ya watu masih kiri watu makalinga carama ure matu masuk paja sunnah ya ko ele masuk paja sunnah duha jadi kamu tuh ibadah makoro bisa dikerjakan saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.